Ni tariki 18 mweri ni kenda mwaka 2025 ndi na wirigiro kwithirwa wina muthenya yo muthongi ngakwata ogeni kirinteto cietu cia Meru TV muthenya yo narua unirie turakwa okambita Njeri Wacheupe. Na tukiambiria na nteto cietu na tinabo a biashara ndene ya thoko ya Nkubu ni bethirito bagitiumiria na kumeneria thirikari ya kaunti ya Meru nontu bagutiria mutemani kana ithurano birabirari kwithirwa biliontu kwena arua biatongeria bathoko ya Nkubu nontu burabo tumete nande no manager akomba kwithirwa hagita kuriungira biashara baba akarandirie nabo na bomba kwithirwa bagitekaniria ati ithurano bikethirwa bigita na mbere ntu kwena arua hoja ura kura bangi bigita na mbere no mwandiki wetu anzeto kumarutira Jeff Wagituma arina chatariria. Eje ni migambo ya Reverend Karo, Minister wa Iwanda no kuriba matauni ya kaunti ya Meru akiaria thokone ya Nkubu omweri jumojo thiri akira biashara guciandikithia na kinya kwibangania kuringa kura nikenda bakathura atongeria bangi baberu thokone ciao atwejete kubwira ate buciandikithie kenda bukomba egitare kuringa kura rĩrĩa twerekeretie tarĩki 18 mweri wa kenda bukethirwa bwithuranĩrĩte kenda bukethirwa buciandĩkithĩtie kenda tukomba kuona atongeria babega baria bakomba kureta manto jenu na are county ni miario nandi ithirite kigarurwa na biashara bethira bakiumira na kumeneria thirikari ya county bunene aria biashara baugite ni bethirite bakiringira ndebe nikenda bakathurwa na kinya gutumira into biao na thirikari kuga utikithurano gigeta na mbere babate tayari gwitikaniria na untu bubu lakini yegara kure goro andimini na arezira thokone kuri kogoro githare 6 au gaithurano bigutira na kuma au mukaria Nkubu thoko ya Nkubu na arathurira mono na arara na muthuro jo mwingi ithirikari ya kaunti ya Meru kweza goteria kithurano tuko na ete kuuga nyume kiumia kimwe kithurano gigutira na ri munene ayire tutangazira tuna kithurano atongeria bara akuru barare bagwita furugo bici na ria kithurano gitikaenderea kairi na gukinya goro kwa Jumaine thaa 11 turayira gutirwa ne anene kithurano aja thokone na ike turere na muthuro yo mwingi kuma utuku mwanka rukirirwa na arua tutiritwe ngugitwire bangitwe mwanka thaa iji twaringa gituma tweta kila mali twechwa thiri kenda tumba kuthithirwa ithurano bietu bia free and fair. Tunataka viongozi ambao wako na mafikira mazuri, wanafikiria wale wengine si tumbo zao. Nare kinya borotithiritie kiara atongeria bathuri gwa kagita gaka na kuga ibethirite bakiria Nkunku bunene ende munene atwakikishira gikundi gira wananchi bate kwenda ikiria kuru gitura kurira antu bangi mu kwaja bakiibwa nene na kitu chochote kipatikana hakuna mtu aliye katika soko hii anapata haki yake ambaye amepewa kwa sababu yao mifuko yao imekuwa mikubwa sana wakiweka inateremka mpaka chini wengine hawapati kitu kwa ukwe na ntobao kinyera bange nde na bawe akeba umuraga madhabu ya ngoko na tote kwenda ntobou ni ara matata ja biashara ja tumite kinya manager wa town ya Nkubu Kenneth Riongo ethira gitonyera na kinya nkuruki kwa wirane biashara baba kithurano gigeta na mbere muthenya jwa ruju after department ya trade yesterday kuga tutiri ithurano kwalao more preparations tutathurane antu betu ba Nkubu lakini wananchi bobongwa nontu ibwene bena power nyingi sana tukuja tubathikira ore governor His Excellency Reverend Isaac Mutuma akoweje na directions tuthikire antu tuigora bakwenda na antu betu bathoko tugwitikanirie bathurane ruju we do anything that is possible antu betu ba Nkubu sectors cionthe ithurane ruju nikenda twithwa Nkubu ina atongeria baberu bara bakomba kuthikira na biashara nontu baibo batwikite Nkubu iji ni arakirikiria manager uju augite kithurano gikethira gikia uma na weru na thirikari ya kaunti ya Meru ikathikiria uria biashara bakethira bakiuga ndebene ndenda gwashwa antu ba Nkubu iji ana biashara na sectors wingi tukaringira kura ithurano bietu bikethwa bie free and fair
Boy ene biashara ona mtu rainini ore ote mwana biashara ora buitano ngoge ya biashara twera na tukamurita no ndo itokuigwa kwina cases ando bachirenje state ende teana biashara ibwene nkobo ora bukauga tuthithurano rojo twethingataira sheria ira chi establishitwe ni county tukathithia ithurano biena uma na haki. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Tugitigana na ripoti ya Jeff Wagitumana ndi tukathira muthigo mwanka ruterene rwa Igembe North na rana bo ekuru kuma wandi na thoni bethirite bagichumiria na kumeneria mubunge wa Ekuraja county ya Meru no Elizabeth Kailemia bakiuga ati nare mini kwithira akiujuri mawira ne jara bekire gitare siasa na kubera akabatetheria wona bamutetheria gutonya gitine bakiaria ekuru babani betete na mbere na kuibethirite nya bakiandika proposal nyingi na gutikia ofisine ya mubunge ojo inde otutethio bomba kwithira bakiona kumania na ofisi yawe na raberigirite kwithira bakona utethio kuma kirikigina kia GAF nikienda bomba kwithira bagitethua kukiria biashara ciao ekruba banande ni betete na mbere na kuuria mujumbe ojo kuchokera kairi na kwithira akibatetheria na kubaretera maendeleo na kinya kujuri mawira ni jonde jarombere kwithira akibekira igitare siasa no mwandiki wetu antuta kumurutera mukiri wa Kunja ari nacho tariria na mubunge wa Ekuru no Elizabeth Kailemia na tuteanirie buru batutore Ekuru temiambo ekwani indene anto Ekuru baraba mwire yo leundu amwe na natho paumirite na muthuro munene kuwate mubunge wa Elizabeth Kailemia kuma yire kiboko baromba kura monkatha ya tomba kwithira kionwa ona kinyabo kumba kwithira bakiumira na kuandika kinya proposals na wiki ofisine yawe kenda bomba kwithira utetho na mbesa cia GAF kana intobira bya kuitethia ta tent kana ite na bingi tamasuburia bare Ekuru ikundi ende unto bobo tomba kwethia bwikinyanira na no katura kubera bandike proposal na ira bandika no tiutwethibo bomba kwethira bakiona riu bakimuria monkathai nikanya nikakinyite ombe kwethira kithothwa na kulikana kariba kontoko no tukaita kara karemwa bo batena wetikie nawe emia neyire atwira ngwati njara ndromukuwe muno tirangaitia nara nkaburikana sana twawata Kailemia njara boya buru twamukiria ya ora muntu ibachua kya mwekurongi twamulikia ka twamukiria ona ngwe ite yake akaranthe kuo kwa tweka ikompota fware ateterikana eriere ya twa mwata twita sigina ngongwene no lwene batwe twandika proposal tukarire kwingasi onthe uteyo ya faulu kinemwe tuwa kina rutero riko batwe tore ndronyo Kailemia twe tutenawe kinyaga watea no pe matia linde ya thanthatu ndene natho twena Kailemia na baramwenda kumwenda na turaloka na turaba Kailemia aratwira ate koro turinga nthe indeu Kailemia nyamu atambirani Kailemia atamboria kinya nate angekoro ciendelea kana nata ikara na iterie gitine kira twire twitie twetumara twaita gukumana na macia linde yange kenda yaria na member bo Kailemia buru akaro etwa natho ye mutwate yo tuonde narie na wari ya imenti turandika proposal cionde uti mwira yutiandikite tukienda cia tukaita nacio kangeta mairithatu kwa munyalo ore ukire Ekuru bakiari ni bawita kinya mutorire no yutete na mbere na kuma bakiuga ati ni bawatire mukathe wa Nthiguru no Rais William Ruto mbaru bakiuga ati akanisa ni ngarama ya utoro inde ontobo ni bwalukanire na tibuberirite tetie otinto bititetie Ruto yera atokasia twera ne mukristo twetegeria mukristo tuitetheria into ato inyankingo eto metho tu enduntu gwekura na to tumethua kura na twirire aka tubu aokiria wande mpaka euro na remure bukiria ithina turi yako itobyo iterie mauri tutiona kinya bya kura baba ringa biashara batikuita kinya kura ntubarura bikaura ya nyumba mwekuru yani nkaura tulio kamba kandu nkiwe ikaura kwa twiko otebikaurwa no kan kairo kiria ngiri kare ndo theri wari mwana ara kwa thiringi ukare kwa batwe turua wanu tamu kuringana ya tuonete yonthe ukiripotera Meru TV kuma na Thwandi Igembe North mbeta mukiri Okonja
Tugitigana na ripoti ya mukiri wa Nkonja kuma Higembe North na ndito gachokera ja tauni ya Mutindwa na ara nabo antu bairi roijekene ya rieto ya Samuel Joroge kana wijekene ya rieto ringi ya Kamze wamwe na Joseph Murithi na buni bethiritwe bakirukirwa na cash bill ya ngiri magana jathatu kana bondi ya ngiri magana mugwanja ni nyuma yao kwithirwa bathitangi na wamba bointo byo mungana jo ngiri magana atandatu 86 igitarira kurari na program ya empowerment ruterero gikomene irarombete kwithirwa kibangano ni mujumbe wa Ekuru aja kauntini ya Meru igamba riri na ndini ririgeri kwithora kithikirwa kairi tariki 5 mweri wa 11 mwaka jojo 2025 mwandiki wetu wa Nteto niwe Mutugi wa Kiambi ari nacho tariria Samuel Karanja wijekene munoja Kamze na uritaga ngugi obishini ya mubungu wa Mwekuru Elizabeth Karambuka Ilemia na arekeretu na bondi ya shilingi ngirima kana mugwanja kana mbesha baribari ngirima kana jathatu bobo ne nyume yawe na Joseph Murithi gukinyithwa koti ya Meru bakiringithano na wamba bwa into bia mungana jwa shilingi ngirima kana jatantatu 86 kagita kama bango jwa empowerment jurajo wabangeno ni mubungu wa Mwekuru Karambuka Ilemia ntereshi yake kumene nyinyi pamoja na wengine ambao hawako kwenye hii koti mulipata kuiba 8 car wash machines, makinga blocks 2, wheelchairs 4, pairs of clutches 7 na sufuria 14 zote ambazo ziko na dhamana ya 686,965 mali ya Gaf Meru County. Samuel na Joseph ni bareganite na thitango ithatu ira bathitangi nacio irio kugwatana na kuthukangio kuji nterecia kirige na njira kutharia na mbea ngari muthemba jwa Isuzu kuiya mashini 8 cia kuthambia ngari wheelchair 4 na suburia 14 namo tarehe 8 mwezi huu mwaka huu uko Kikumeni ambayo iko Meru County. Nyinyi pamoja na wengine ambao hawamo mbele ya hii koti mlishirikiana kwa pamoja kufanya uhalifu. Kweli si kweli, Joseph Samuel? Kuna shtaka la 3 ambapo mliharibu ushahidi kinyume na sheria ambapo mnamo tarehe 8 mwezi huu uko Kirige area ambayo iko Meru County mkitaka mulitoa registration number ya gari namba KCW 737A ambayo iko ni make Isuzu NPR ambayo iko na rangi ya white. Mnakubali ama mnapinga? Joseph Samuel ni kweli ama si kweli? igamba riri rikagwetwo kairi tariki 5 mweri wa 11 mwaka-ini jojo jwa 2025. Vile mmekataa mashtaka, kila mmoja wenu mmemwachilia na cash bill 300 kila mmoja wenu ama bonde 700 ikiwa na mdhamini mmoja kila mmoja. Kesi hii itatazwa mbele ya mahakama namba 5 tarehe 23 mwezi wa Septemba, itaweza kusikizwa tarehe 5 mwezi wa Novemba. Kiripotera Meru TV kuma koti ya Meru gicigo bunge kia North Mbeta Mutugi wa Kiambi. Na tugita na mbere ni ati nayo barabara ya Mikinduri gwita rutererwa kuna timu Mwanka Katithini no yitite na mbere kwithirwa igikirwa lami na ni barabara ira yo mbere kwithirwa kiambirie gwikirwa lami mieri imikai ithirite na nende ni umbite kwithirwa igikinyira Mwanka ruterene rwa Mulango kuringana na wirane wa mubunge wa rutere ruru no empuru aburi no netite na mbere na kwithirwa kiwa barabara iji igikirwa lami Mwanka ikinyanire ruterene rwa Katithini. Barabara iji ikomba kwithirwa irina utethi bunene kiri mibaruterero ukamati bwa into ukamati bwa anto na kinya ukamati bwa mithanga na kinya nkuruki kwithirwa igitetheria anturi barabara ya kuina barabara eje kwithirwa bagikura. Mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia ari nacio tariria wekiri bola mimba barabara ya Mikinduri kuna tega Katithini no boiteta na mbere barabara yombete kwithira ikambiro ni mbunge we shombo ekatiganist mporo abori okulukiro tethio bo president wa nteguro yetu Rais William Samoei Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki no itete na mbere kumba kwithira ikiro lami kumoramba kwithira ikambirirwa kuringana na wera na mporo abori no mbere kwithira ikira kariba ishombo ekatiganist ate barabara itete ikita na mbere ringi kumba kwithira ikiromba kura na wanasiasa ora kumaitira ntomongo barabara yetu kumba kwithira ikiromba
kuro musiasa akithura kuwa akomba kwithira kimekire ndokumete na karakomba kwithira ikira lami na barabara empro boromba kwithira kimirombera lami mwaka 2017 ende mubunge ro kumire kaitene ka mwaka 2017 mwaka 2027 tawe gichonge kabebea aomba kwithira kira momediatera mwanke tha empro boromba kwithira gichoka ringi nyarombera kwithira kimichora contract mwaru na barabara na ndinete na mbere bwega barabara ene moyo otede bonene kira kariba gishugo bunge ketiganisti igitumura bonene kumba kwithira criterium ndene kwira mithanga na mayaya wa kantere chekunate na kinya gwithira ikiwatanithia antu batharaka na gishugo bunge ketiganisti kana konche meru obwetete na mbere ora mirande ngikathomba etete na mbere kumba kwithira kibutho ndene gishugo bunge ketiganisti iro KMTC ire kwa kontere cha mudhara na orende mubunge wa gishugo bunge ketiganisti mpura bona dikicho kumba kwithira gitumiria tinombete kwithira kiwatira baruga ya kumba kwithira kiambire skuru ngia titi ya entere cha karama ene ngine mirandi ngikathomba mpura mbete kwithira kiromba kiri thirikari na mirandi ete kumba kwithira kibutho na gina CDF mbejiro mbete kwithira kiromba kiri ministry mwanya mwana boku na nyomba cha funda bossing chitete withira kontere cha giuchwa na wa ontere cha mikindori na osteochari tuchithira kumba kwithira wigre titi ya mikindori mwana mirandi nge mingi kiripoti na Meru TV kumatia ni Bitanda Msimuturia wa Dhirija. Tugita na mbere ni ati nakio kirinya gia gutaruko gia Nkunga kira kiri nturene ya Nkunga kirwa wandine ya nari gicigo mbunge kia Buri nakio nikithiritwe gikireta kimako gikinene kiria kari no ntuni kirinya kia gimba kwithwa gigite waruko kumantere tionde cia tauni ya Meru akibakiaria akariba bani betite na mbere na kwithirwa bagitariria na kuga ati guntuko kana nture no mbite kwithirwa igitiwa iri na rukoro ruingi mununko yutebugi na kinya ngie kwithirwa igitonya nyomba ciao untubura bakuwa nibo batigite na kimako gikinene na guteba kimenete kinyaka nini bakiaraniria na metha yetu ya nteto ya Meru TV akaribaba na ndini betite na mbere na gutariria mathina ja maingi jo gima bomwiri jara bethero bagikurukira kumania na kirinya kiu kiaruko bakiari ni baugite kuri na ntuba baingi bethirito bakigwatwa ni mirimo ya ibara nonto bwato ira yumba kwithirwa kiumania na kirinya gikigitarira rukoruru rukuithwa ona kinya mirimo emimero ira yumana na chemicals nyingi ira ciumba kwithirwa igikirwa ngie ira ciithirwa tingi ya umuno ni kenda ciumba kwithirwa ikithira akariba bankurukini betete na mbere na ndi kwithirwa bagitariria na kuwa baba ingi bao ni bethiritwe bakigwatwa kinya ni murimo yuasima gukurukira rukoru untubura bakuwa ni betete na mbere kwithirwa bukithuka inyankurukino nturukoru no karutite na mbere kwithirwa rugitewa una na ndi ni bakuromba bakomba kwithirwa bakiebeberwa kirinya kigwa kwinabo mwandiki wetu wanteto kumaruterero mwende wa Laiboni ari nacho tariria yarakana kilinya kiotamate kira kiri Nkunga wandini akirwa nari nikithirite kiri thina kiria kariba kontuko kwa kahita karaya onto bakiaria kariba ntoraye bagutariria mathina kathomba yara bakulukira nonto bakiarake bakiweta bacio bobo yangi amwe na minunko kuyura ntorene turari na rindas kana tongeria bezete gutegera ntorezi kenda tona imurandi jure kuzomba kuretwa aja uzu na mantu jara ijakaja kurema nonto neo nande kwi project yetumba gwitania na kiara giki utumba kwiza wiko hoteli ara kiarene ngi goko utumba nya kuthithia biatho twithithiria gardens nande no kuona itugwita extra cost ugo wina kiatho getoga ikia ina garden nyane uthoni athoni nyabate kwiza bamenyanja nonto bwae utumba kureta athoni ngi nonga bukara ngi nonga nande ukera athoni bara ngi cho turija cienyama nande tori bate kumba kuthithia nya biatho nturene zi nonto bwangi ira ikuthiuruka guku toi bwike athone toi ekathiuruka anja kiara kiu ndekwenda kigo tonto mwekoro kwa gwatirwe ni thine ekibara kuma tukuija na jore onto bwa thine we na we gwakia maratasi jau mwekoro kwa au tore inya daktari ungi uri amuringa thimo utuko akeja gutu akamureta ndagora kumugira agirikite ko nande batu te fainda tona kiara na kiu fainda tona ikorejaniria ngina irio tonto keja guthira ukekiro irio kana sai rukiri ndakoromba ngire igatirimana ko nonga ija citerese ngokindana kwaria mai tonya ithano nya 10 idione ko nande batu tutekoguru nini story yu onto bamba jira nyana baba kona baba guta gorogota maratasi na ya te chokolate jana aja nande koja chuma ni ana basukuru ere akuyaja
na cukuru mwari na kiaraja kona ri gintu cukuru raja na kiara kiraja ri twathethekana kitha thirikari tembo tuthithiria no ate kukarabwega kiara kira na kiono thinengi iguru ria ana babetu rira bati cukuru bakira bana ariku bena kiarene ikwithirwa aja ikira muntu agugitate akuona muntu yona kithe 50 wona na arua rune no tuta cukuru no tunuonere gwikiro onere igoro nukuona kunya kiara kiu ni pingamisi muno kiba utwe utuke tuteza yake batwe tuteze kana ngi ni personal ni no kiunya sauti ekwa otuko ndama wako breathe in no ntobo akyo nkaingana ba especially kwena ruo kere unyotumba gutira ko conducive na kere ntobo koria ria buru gitarira kiara gikitwa gitetaira twererwe itwaragia niki kiara gitwa muitone kieza reserve twerwa muitone gikuthukia nyomo na ndiro tukuria tworagia atiri nyomo na muntu igiko kina gitumi nkuruki nyomo ina gitumi yes lakini nande thirikari etherie nyomo icho ikubuja nkuruki antu baturetera kiara naje uju nkoloki baru ogima bwa mwere ni buthukite no ntoboto ira chuma kiareneke o amona ndawa ira itumairwa kuera kuthiria ngi bakiwa ni thukite ogima bwa mwere bwa ntu banture ye buru kiara kira mengi gikugirwa so smoke ira irizania na chemical ira cia ndawa kwau ni kwathiri uturo bwetu na inya muno na inya sana kwau atukuga ntura izi ni tegerwe ture no ithithwe mantu amingi muno ndawera betaba kandisprengi ekaringwa igacoka na ndeba kekira kiviva karinga kiviti mgitogi kira keja watu wanakaje si wanaumia anta bakarara batoro na bukata kidabu mbekana bukata skuru bukateka twana tumwetu ito chenje tinya sura ndo bakudira ito agite bora ndo ito afectorite ito yire uma kebia ara kiarene to yire diuruka nkongo tukuge kuyo tukurigala muno antu ayo bena asimo ku baba ingi atungu no kwire gutinje tena muntu nasima no ndo to yire ra kudiuruka nkonga yonze uma kirieneki uma ga kiarene kena mankonga yonze tine kitabura ya choka kai tubatu tumera yula ne to yu ni tekero ntule ne to nkonga toi na murukizuja toi ingi muno goko jujura ko buru arafu nyakorea yani utakarenyo urugurete nyomba nonto bangi oterera gento ome ngina isio tugarana sio oni kirampombe go propose kiara kiutaka kiombe ko dhamwa nonto bora kinene na already an established facility orampombe ko propose waste management kono utumbe go separate plastics metal na te ana baba nkonga bete ikoenda ya nto baba koru antobe over 18 years kyo ndenge enda korombera ntoreje nkunga kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wala iboni na kumania na ripoti ya mwende wa laibuni kuma ruterera bure gatukira gatanta ntusetu tha mugonje senaruga gakondera muthenya yu muthongera yujiri thari mubyo mwathani mwankira ntuko ya rujo rira tukoma kutha tugitirima na kaire unirie tora yakwa uri mbita Njeri Wacheupe.